Nijang Karbi Anglong amlong rong hanjang apamlong menu sikha ke hang amai kapat dopon. Karbi Anglong Judiciary Court diphualong aruni phaikre clear ni National Lok Adalat paman ponji. Karbi Longri Abirta ke langra perara doan phan kardom pajiriglo kardom. Non Karbi Longri Abirta ke than ponji abang nilisami Josephine Tisopi. Lasinon Birta ton penar juponik sene. Aruni phaikre hiniar ni umaharapati Longri sar habiatum menu ki kurpon. Labang so amaya long kacetong donalu himan pen botha langso MLA Rup Singh Teron, Hamran constituency Iya Mongol Singh Timung, Fisheries Board Chairman Joy Singh Kro, Border Board Chairman Richardson Hanse, Soil Conservation Board Chairman Ranjit Tiso, HBM Chairman Biren Tiso lapen penang an kithegi dingatum cetong dun. Umaharapati sitame don pharo don suri cholong jolong rapenang ji pusi menu ki kurpon lo lapen pining an amlong rong hanjang apamalong ningkan philo ke plengtang sok sang ki dorap nang ji pusi menu ki kurpon labang somai long MLA Rup Singh Teron kaning jetekang umaharapati long rihabi atuma phan lakhini ra suri phokep tangka pipon pom labang so ke claim ke dama phan lapen cherap chetu dun pusi rara thengno jaipon lapen ke karklian tamesen pusi than pachini dun Hamran pen Raikam Be Karbi Longri Abirta. Halangso purarong. Halangso purarong. Ladak mala. Nang imen ke? Niliben ke mir dan teron pi. Nang rong ke? Dak Hamran rong ching don. Nang signal bang sosok kero lagi. Oh kalang iglo. Lun kil nang bang lun se puna lun kilon tan bini haningkan posos botol bokan ke mejile pen sok sangat hek meji na posos sangat. La sini tum ha pete plagla banda tim la lukhi ke long ha sini yang song pen dak pete bang kolenga bi long pen long lok pen ni tum seta non pu non ben seta ni tum ke plang ke pi atum tame ke du ko boy tum tame sta ni tum ha cha kan hu ni tum porom puthi do kol sini tum ha cha kan hu ni tum porom puthi tum pon la ha ke cheng pen ni tum la sini ni cho so pi phan ni tum paru pan ko si la si la so pi amen we ka ti de ru si ni i cheba seta ni na parji si ve ka thi ve so ke song sar a jang so bai a jang a yut so ke la ra sen me nai lu ta char nam che pen to po song sari cho ne uruti chi lo po Sine oroti chilo po bida to tha ho pu song sa puri cho ban bida nang ki to ne so nang ki lo ko leng a bi so ne cho pi pam rong pro Pinal tum ke klan ke tang la bang sosok kan kemisen ji pini kan pan meji. La sosok ni tum le mane la nikan ni tum la nikan pho pen batai siti ni tum ko rathe nikan pho pen tum ko ke te chok che athe ko son ne ko bel ne pusini tum kaita anikan wang tani tum malongri da pati longri ke nikan pho nang le ro te ni tum la chok the me sang the me na puni tum sikor pon wer Nang tum pini lun ka pajir mile pajir pen nikan pho angkong sok te kan meji yang thek do. la ni tum ke la nikan pho ke me pusini tum jema thadam athe ni tum a hai pen ni tum longri long pat ha be haran pen ni tum chom kri ni pen ni tum ke mang do la
Salah pucuk. Lah. Bini ke army ke meni, bini umhara pati alongri bini minu kikur. Lah keninkan popen boy si kigam lah si bini lah so arni itum dak kesetong ke dak umhara pati alongri ke sara tum lapen be lapen te dak ke thia ke ding tu mana setong ro kurusar laksar atau setong si bini siar kilo. Pensila suarni la sekar clear ni desi pini bangke ani ke melo je state election commission ponda pini election announce allo la si pini ke asekar clear meselo announce ta state election commission pen election ta announce allo la banganali tu ko dogo da chini pelo la sila hello je mopenda dak ni tu che thalo la dak towana bangke terek wer henu pusipulo la situar heno pulo tang te la solong le ko mama a hempu daga bang mo penalang litum dak longri committee ya president secretary tum kininje ke la pulo je solong le ke nam derji afansi bori nang pulo la sila so ke bori long delita nang litum pon nang cherab dun populo e mele ta nang cherab dun populo la hello la si athe tum porompora litum kai ke la so bang tum cheteni nang ne la so bang claim pon mane la si mo penta duna munit dak ngelang aprang bang doan ho pusi do bune pine hadak chesuat along leta mon pharo sira kon long ta la pan long la sa minu delo he la si hatso doan le pilo ni dak men trek mon puta mo pen alam chulai la hello la si tum minu sa ki ke hang nang ko la tu ka mo pen la so do ko la suarni lo la si pini la dak chetong ka pelo non ke botor bukan da bitusen la ke chu ju butei ke ni de pata lan cholo dike adalah tu meladak ni mana pun lo je dak siku dah tinggal arwah lo, asal dia kapang jang poni kalau iklim poni lo dah cuci lo, asal ni lin penjitakan lo, je asal dia mah bangke alang tum iklim dia bangke, akhir mereka iklim poni konsi, jadi betul betul jadi pun kita lin asam dorsan kan mana lakni lagi kita bertangkal ni di kolam tu. Sekarang semua long rekum si cuma ni pan alis pan kita, lepas dia government hantok nanti kita dalam tempat tangkal ni budaya pun, sekarang tu abang terima klaim pun jadi, sekarang tu kita tak lupa kan ni mau kita ni di bom pun, sebab apa orang tengah belang tu masa yang nak klaim kita masih boleh cuci kan, buat colok. Aruni Phaikre Hiniarni District Legal Services Authority Kontun Bangphi sang PD Joya Khaglari pen Pherangke amai nipon labangso Pherangke amai longalang lipen kapachini pon atengke non kewangji Aruni Phaikre Phliarni Karbi Anglong District Judiciary Dipualong National Lok Adalat paman ponji labangso National Lok Adalat along longlealam ki beng along pen lona puthak me hearing mate APDCL civil case hai huye puthak si pedo ponji lase notice ke long atum ana phan lapen ke notice ke long lelang atuma phan satame labang so lam ki aphutak joy ke pen lam ki chepa juji phan labang sor ni ke chetong dunji phan DLS kongchun bangphi sang PD joya khaglari pen pachini pon lapen ke klar dak pen gachini ji phan 6901281636 along humri ignon সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অন্যান্য জিলাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাতো অহা 14 মে তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এই ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত মাননীয় কাৰ্বি আংলং জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালত তথা কাৰ্যালয় প্ৰাংগণ, মাননীয় মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালত তথা কাৰ্যালয় প্ৰাংগণ আৰু বুকাজানৰ মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালত তথা কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এই লোক আদালতত APDCL অৰ্থাৎ বিজুলী বিল জনিত গোচৰ, BSNL অৰ্থাৎ দুৰ্ভাষ বিল জনিত গোচৰ, বেংকৰ ঋণ অনাদায় জনিত গোচৰ, পাৰিবাৰিক তথা বিবাহ জনিত গোচৰ, চেক বাউন্সৰ গোচৰ আৰু আপোনাৰ আপোচযোগ্য ফৌজদাৰী গোচৰ, যান-বাহন আইন 1988 অধীনৰ গোচৰসমূহ আৰু লগতে সিভিল কেছ অৰ্থাৎ মাটি বাৰী সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় গোচৰ আদি আপোচ মীমাংসাৰে নিষ্পত্তিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে লোক আদালতৰ নোটিছসমূহ দুই পক্ষলৈ অৰ্থাৎ আসামী আৰু আপোনাৰ গোচৰীয়া পক্ষ বাদী বিবাদী প্ৰথম পক্ষ আৰু দ্বিতীয় পক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সো যিসকল লোকে লোক আদালতৰ নোটিছ লাভ কৰিছে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই তেওঁলোকেও যদি গোচৰবোৰ আপোচ মীমাংসাৰে নিষ্পত্তি কৰিব বিচাৰে
তেতিয়াহ'লে 14 মে তাৰিখে আহি আমাৰ আদালতৰ প্ৰাংগণত উক্ত গোচৰবোৰ আপোনালোকে নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব আমি সকলোৱে জানো আৰু যে আপোনাৰ এই লোক আদালতৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি গোচৰবোৰ নিষ্পত্তি কৰোঁ তেতিয়া সময় আৰু টকা পইচা দুইটাৰে ৰাহি হয় গতিকে সমূহ ৰাইজক মই আহ্বান জনাওঁ যাতে আপোনালোকে আহি উক্ত দিনা নিজৰ গোচৰবোৰ আপোচ মীমাংসাৰে নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে আপোনালোকে সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমাৰ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ ফ্ৰণ্ট অফিচ সমন্বয়কৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মোবাইল নম্বৰটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ সেইটো হৈছে 6901281636 69012813636 Ini Abirta Pansing Ton Paniklo, Domi Thakmi, Kardom.